23 февраля проходил торжественный концерт, посвященный столетию Эстонской Республики. В подготовке к этому очень красивому, важному для страны празднику приняли участие очень многие люди. Со всех уголков мира поступают интересные инициативы, посвященные Эстонии. Принять участие и подарить собственный подарок может каждый человек. И сегодня у нас в гостях ансамбль «Пясуки». Под руководством Елены Коломейцевой был создан проект, который также стал подарком Эстонии к ее столетию. У нас с вами есть уникальная возможность увидеть и услышать этот подарок в канун самой главной даты – дня рождения нашей страны. Здравствуйте, уважаемые учителя, ученики и работники нашего центра. 24 февраля 2018 года Эстонской Республике исполняется 100 лет. Ни одно государство не рождается в один день, поэтому и празднование этого замечательного праздника продлится вплоть до 2020 года. И сейчас вы увидите видеообращение директора Ida-Virumaского центра профессионального образования Hannes Metsa. Eesti Vabariik tähistab homme oma 100. sünnipäeva. Eesti riik, see olemegi meie, kes me siin elame ja tahame siin elada. Meil on täna võimalus öelda uhkusega, et kui me ise riigist hoolime, siis see riik hoolib ka meist. Turvalist ja ilusat Eestit meile ja teile kõigile ja ilusat Vabariigi 100. aastapäeva. Добрый день, дамы и господа. Tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad! Täna me räägime Eurovisioon projektist, mis oli kunagi loodud prantslase Marcel Bissoni poolt, kes oli uue konkursi eskuks võitnud tuntud Itaalia laulukonkursi Sanremo. Marcel Bisson nägi selles lauluvõistluses võimalust ühendada rahvaid sõjajärgses Euroopas. Esimene kord, millal Eesti võitis osa Eurovisioonist, oli aasta 1993. Lauluvõistlus oli juba nii populaarne, et korraldajad olid sunnitud tegema eelvaliktuurid osaleda soovinud riikide vahel. Meie kaunis Jaanika Sillamaa ei saanud piisavalt punkte, et edasi pääseda finaali, aga laul Muudetud meelt ja südametult, mis oli kõlanud tema esituses, võitis meie südamed ning me mäletame ja armastame seda laulu. Именно с нее мы и начнем наш концерт. Концерт песен Эстонии, звучавших на конкурсе Евровидения. А исполнять эти песни будет подрастающее поколение юных артистов. Те, кто, может быть, однажды тоже будет представлять свою страну на конкурсе песни Евровидения. Muusika Andres Valkonen, sõnad Leelo Tungel, laul Muudetud meelt ja südametult. Дамы и господа, на сцене Виктория Дмитриенко. Võita võid kõik mu kullatud keed, kaevarud heida kaevu, jäta vaid mulle vaimade teel, alles mu naer, kuldavat näeb. Haalidab hõive ja kapatud kuud, pärlig ja mureneb hingavad, murenik mees, kes südametuul, kallimaks kulutan ma. Aimame keegi, mis ootab meid veel, on muutlikul teel, meile tumev. В 1997 году на конкурс, который проходил в Дублине, отправляется Мария Лис Илус. Победителем становится Великобритания, а по итогам голосования наша страна получает 82 балла и занимает 8-е место среди 25 участников.
Muusika Harmo Kallaste, Sinet Kaaris Sillamaa, laul Keelatud maa. Песня «Keelatud maa» звучит в исполнении Ksenii Smoliной. Miks aina peset ja peeksid, kui sina kaotsid kadunud jääd? Sind juba sarjast kui liibid, sa mõrades praami vahel ma näen. Kuid kui ma loodun, siis hukud soodun. See keelatud maa, ma tunnen, et siin otsin ja jälle me vahel õpin. See keelatud maa, siin uduna vaja. Muusika Sven Lõhmus, sõnad Sven Lõhmus, laul Tähendajad. на сцене Darja Vurtseva. Kirve kuumuses liivas, lendab kui jääb julma lund. Ja peagi loodamas tiivad, rändajaid särmajab tuul. See on tee, nad rändevad nii päevast päeva, see on tee, nad rändevad sisest aega, see on tee, ta nähtamatu rajana julgeb nende ees, ta ootab, kui riskida julgeb, julmunud hingi vaid saada. Kuu valgus varjedis loob, päikese kiirena soojab, hommik ta seljaga toob. See on tee, nad rändevad nii päevast päeva, see on tee, nad rändevad sisest aega, see on tee, ta nähtamatu rajana julgeb nende ees, ta ootab, kui riskida julgeb. Nad rändevad nii päevast päeva, nad rändevad sisest aega, ta nähtamatu rajana julgeb, ta ootab, kui riskida julgeb. Üle magade taevasse käigub kann. See on tee, nad rändevad nii päevast päeva, see on tee, nad rändevad sisest aega, see on tee, ta nähtamatu rajana julgeb nende ees, ta ootab, kui riskida julgeb, see on tee. Muusika Ott Lepland, sõna Aapo Ilves. песня «Кула» звучит в исполнении Анастасии Кудимовой. Kuula, mis räägib silmapiir. Kuula, kaugele ta viib. Kuula, mis tuulel öelda veel. Kuula
valgus püsib veel. Kuula, mis hingab sinu maa. Kuule, kuula, mis vaikusesse jäi. Kuula, neid lihtsalt hetki vaid sa kuula. Kas südamel on varjudesse tee on mööda leid, ma vaatan ja otsin ikka veel, on vaikusesse vaid. Heliseda sinna otsin, just poolel teel sa kuula, hüüdmas on mu kuula, mis vaikusesse jäi. Kuule, neid lihtsalt hetki vaid sa kuula. Kas südamel on Aastal 2013 Rootsi linnas Malmö Eesti lauljatar Birgit Õigemäel esitab ühe kõige ilusamatest Eesti laulukonkursi lauludest, et uus saaks alguse. Vaatamata sellele laul sai ainult 20 koha Eurovisiooni finaalis, on ta tänani väga populaarne rahva seas ja tihti seda saab kuulata raadiolainetel. В 2013 году шведский город Мельме эстонская певица Биргит Игемель везет одну из самых красивых песен отборочного конкурса «Eesti Laul». Несмотря на то, что песня «Et uus saaks alguse» занимает всего лишь 20 место в финале конкурса Евровидения, она стала хитом, который по сей день мы с удовольствием слушаем на радиоволнах. Autorid Mihkel Mattisen ja Silvia Soro. На сцене Кристина Андращук с песней «Et uus saaks alguse». Ma mäletan veel, kui tuli mu hinget jääda, see tunne nii suur, samas nüüd seisan ma teen, vaadates südames sisse, seal viliseb kuu, aga tean, ma tean, kõik võib muuta. Iga uks, mis kord sulgub, see avaneb taas. Veel palab ja õide muutub kuu. Iga leppe ei ole muuta järgutud, on vaja öelda, et taas alguse, et uus saaks alguse, kes meil on. Iga uks, mis kord sulgub, see avaneb.
planetan. Aasta 2014, Taani, Kopenhaagen. Konkursil osalevad 37 riiki. Kopenhaagenis esitab Tanja lauluga Amazing, efektne koreograafia, võimas ja luksuslik hääl. Oli tunne, et Eestil oli suured šansid võita sel Eurovisioonil, aga kahjuks poolfinaalis laul ei saanud piisavalt punkte ja ei pääsenud finaali, aga sellegipoolest noored ja andekad lauljad hea meelega laulavad Tanja laulu. Год 2014. Дания. В конкурсе Евровидения принимают участие 37 стран. В Копенгаген отправляется певица Таня с песней Amazing. Эффектный танцевальный номер, роскошный голос певицы. Казалось бы, у Эстонии есть все шансы на успех. Но, увы, в полуфинале песня не набирает необходимое количество баллов для прохождения в финал. Однако юные артисты с удовольствием продолжают петь песню Тани. Авторы Тимо Вен, Татьяна Михайлова. На сцене Влада Лапочкина. с песней Amazing. Remember how we used to be, float in the skies, it felt so heavenly. We were weightless, we closed our eyes and melting down. We chased the stars and fell to the ground, couldn't care less. We still live inside, you know that I miss you. Do you hear me screaming? Say amazing love. Do you hear me screaming? Say amazing love. Do you hear me screaming? Don't want another to leave behind.
60. juubelikonkurss toimus Austrias. Юбилейный 60-й конкурс Евровидения принимала Австрия. Представители 40 стран собрались в Вене в 2015 году. Эстонию представлял эффектный тандем эстонских артистов Элина Борн и Стиг Ряста. Песня нашей страны произвела впечатление на зрителей и жюри Евровидения. 3-е место в отборочном туре и 7-е в финале. Определенно повод для гордости. Автор Стиг Ряста. На сцене Федор Кудимов и Виктория Дмитриенко. с песней «Goodbye to Yesterday». I woke up at 6 a.m. My eyes were closed, but my mind was awake. Pretended I was dreaming and a deep sleep phase. The train soared quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. A singer outside, a smile to the door. I didn't wanna wake you up. My love is never gonna be enough. So I took my things and we're out of the way. Why didn't you wake me up? I've been a shadow that all you will stop. Let's break and let's say goodbye. Goodbye to yesterday. Why don't you think like words? Yeah, but we don't back in the end. You and I be a perfect match. I don't ever think any other way. But now you're at home and I am alone. And here I get and try at the phone. I didn't wanna wake you up. My love was never gonna be enough. So I took my things and got out of your way now, you. Why didn't you wake me up? I pretty sure we'll get out. You will stop. Let's freak and say goodbye. Goodbye to yesterday. I didn't wanna wake you up. My love was never gonna be enough. So I took my things and got out of your way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure we'll get out. You will stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday. Oh, 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 goodbye to yesterday. Музыка Свен Лихмус, сына Свен Лихмус. На сцене Кэтрин Марух и Даниил Бабарыкин с песней «Герой». Sleeping all alone, you wake up with a bottle in your hand. No side of serenade, 'cause we even know we lost our game. I was always high in your love and you. Before the romance, don't you drama. Like Romeo and Juliet was before. We are lost in Verona. Learning from the scars, you made me so the time as it grew. I'm not the only kind, I know I just can't let go of you. I was always trying to tell the truth before the romance turned to drama. I hope you best and they won't always know. We are lost in Verona. We are lost, lost in the crowd of the street. We are lost, like two sailing boats in the sea. We
type of love, reckless type of love. We never said I'm sorry, we never said enough. This wasted type of woman, wasted type of man, disappear if we run out. We lost and we found, how we run out. We are lost in Verona, lost in the crowd of the street. We are lost like two sailing boats in the sea. We are lost, but sometimes we're building and burning them love. We have lost our Verona. We lost and we found our Verona. We are lost in Verona. We are lost in Verona. Aasta Eesti oli aasta 2001. Eurovisioon toimus Taanis Kopenhaageni staadionil Parken. Saalis oli 35 000 vaatajat, kes elasid kaasa sel korral Eesti võidulauale Everybody, mida laulsid Tanel Padar ja Dave Benton. Триумфальным для Эстонии стал 2001 год. Дания проводила конкурс Евровидения в Копенгагене на стадионе Паркен. Вживую конкурс наблюдали 35 тысяч человек. Победителем конкурса становится эстонская песня «Все вместе» в исполнении Танеля Падара и Дэйва Бентона. Какие бы места ни занимали наши песни на конкурсе Евровидения, мы их любим и поем. Желаем вдохновения композиторам и удачи певцам, стремящихся на Олимп, именуемым Евровидением. Для вас сегодня выступали Воспитанники вокальной школы и студии Елены Коломейцевой Пярсовой, Виктория Дмитриенко, Ксения Смолина, Дарья Бурцева, Кристина Андрощук, Анастасия Кузимова, Влада Лапочкина, Федор Кузимов, Кейтрин Мару. Данил Бабарыкин.